دەستپێکی دا di şexsê şehîdên bendavê da em hemî şehîdên şûreşê bibîrtînin û bejna xwe li beremberî wan ditewînin. Dîsa silav û rêzên me ji hemû şervanên azadiyê ku dilê wan ji bo azadiyê lê dide, ji bo axa xwe, ji bo welatê xwe, ji bo gelê xwe tê dikoşin û di çeperên şer da berxwedanî dikin. Dîsa silavên xwe yên germ ji gelê me yê welatparêz ku îro pêl pêl berê xwe dê bendavê, rixmî hemî topbaranên heyê, rixmî hemî êrişên heyê, rixmî hemî komkujî ku ser gelê me de tê, bê tereddûd bi biryarekî xurt, bi îradeyekî bilind piştgiriya şervanên xwe dike û ji bo enerjiya xwe, axa xwe û welatê xwe bi yek ruhî bangawazî dike û helwestê xwe li beremberî dagirkeriyê yê ku tîne ser ziman carekî dinê bi rêzdarî silav dikin û hezkirinê xwe ji wan re dişînin. Wekî ku tê zanîn ev du mehin şerekî ku li Sûriyê rû daye, şerekî ku bandora xwe li ser hemî pêkhateyên herêmê kir û tabîkî ev bandora heyî jî li ser Bakur û Jilatê Sûrî ji wekî ku em dibînin pir zêde kiriye. Ev şerê ku qewmî pir hêzan bi wî awayî fikirî, bi taybetî hêzên Hataşê çawa ku ji Helebê Heya Şamê di çend roja de destê xwe hejandin û alan dagirkirin bi vî awayî û bi vê biryarê bi ser hêzên azadî de hatin. Lê piştî ku beremberî berxwedaniya hêzên YPJ û Qesedê rûbirû hat, êdî fehm kir kî şerekî ku niha tê meşandin, wekî ku şerê li Sûrî hatiye meşandin wê ne bi vî awayî bê. Ji bo wê jî niha gelek êrişên pir dijwar ser me de hatin û halê di bendavê de pir zêde pevçûnên pir xurt hene û va pevçûna re jî dîtin ku êdî bi şervanên azadiyê nikarin, êdî em her kes vê rastiyê dibînin û ev rastiyekî li ber çavanekî her roj gelê me li ser bendavê, naverasta bendavê tê bombebarankirin, tê lêdan, tê qetilkirin û rixmî wê jî gelê me tu carî gav paş da navêtiye û bi hemî hewildana xwe, bi hemî hêza xwe ji bo ku bikaribê bendavê biparêze li wê derê piştgiriya hêzê xwe dikiye. Lê mixabin niha tiştê ku em pir cara pê re rûbidînin, hêzekî ku êdî rastiya hêza heyî fehm kiriye û rixmî ku dizanî wê ev hêz ti carî gav paş da min navêjî, hêzekî ku bi berxwedaniya xwe tê naskirin, hêzekî ku bi fedayîbûna xwe tê naskirin, lê rixmî wê jî em dibînin kî di xwe de pir zêde îsrar dike û hemî rêw rêbazên qirêj yê hovane hemî hin bi serê şervanên azadî de anî û her wiha serê gelê me de anî. Lê niha ji bo vêkê jî di rojhilata navîn de şerê ku îro niha em pê re rû bidimînin û bi taybetî li Sûrî şerê ku tê qewandin, şerekî wisa em bêjin ji rêzê nîne. Yani hem şerekî leşkerî heye, hem şerekî psîkolojîk heye, hem şerekî taybet tê meşandin, her wiha şerekî ekonomîk heye. Yani cîhan ne ew cîhan e ku êdî mirov bêje pêwîst nake mirov şer bide meşandin û pêwîst nake êdî mirov parastina xwe dike. Şerekî ku niha li cîhanê tê meşandin şerekî bi hemî milî ye û ev jî ku tu bikî nekî bandorê xwe li ser gelê herêmê dikê, di herêmê de tirsê didê ava kirin, gergîntî didê ava kirin, psîkolojiyekî ku her tim koçberiyê jiyan dike didê ava kirin. Bi rastî jî ji bo ku gelê me carekî dinê koçber nebe, ji bo ku gelê me êdî bi komkujiya re rûbirû neyê, ji bo ku gelê me di navek rewşekî aram û aştî de jiyan bike, wek hêzên YPJ çi ji destê me bê em xwedî wê hêzê ne ku em bikaribin parastina vê gelî bikin û bikaribin bi rastî jî pêşeroşa gelê xwe mîsoger bikin, bi hemî hêza xwe em ê tekoşîn bikin û her roj em ê bikaribin hîn xwe bêtir mestir bikin, hîn xwe xurtir bikin. Wek hêzên YPJ niha em gelek ciya dibînin kî pir cara bangewazî tên kirin. Yani ji milê hêzên Hetaşê ve, ji milê hikûmeta AKP ve û her wiha gelek medya civakî jî gelek hêzên navnetewî jî dibêjin kewinê çek deynin yan jî çek damênin.
يعني di demekî bi vî awayî da, di sürecekî bi vî awayî da, di rewşekî bi vî awayî da yani pirsekî bi vî awayî kirin tabekî mirov bi rastî şaşmayî dimîne. Yani alanekî ku em bêjin her roj bi êrişa re rû dimîne, her roj bi baskıya re rû dimîne, her roj axa wê tê dagir kirin, gelê wê tê qetil kirin, însanên wê tên koçber kirin, demografiya wê tê guhertin. Yani di rewşekî bi vî awayî da wê çawa sîlehê xwe em ê bikarbin beynin. Yani di vî rewşî da ne lêhûrbinekî me yî bi vî awayî heye û ne tinûyetekî me yî em bikarbin niha sîlehê deynin heye. Gel ku gelê me di nava rewşekî aramî da bê, di nava rewşekî bi ewle da bê, tabî ki ew mijarekî cuda ye yani. Ehtiyacê me bi şoxlandina sîleh nîne. û wek hêzên YPJ em pir zêde aşiqê sîlehan nînin yani. Gel ku şerekî taybet li ser me neyê meşandin, şerekî dijwar em pê re rû nemînin û her wiha tundiya ku bi taybetî li ser jina tê ye meşandin eger em marûzê wê nemînin tabî ki ehtiyacê me bi tiştekî bi vî awayî nîne. Niha îro ser rûyê erdê em gelek rastiyên bi vî awayî dibînin kî. Niha piştî hatina Hetaşê, Hetaşê dibêjin me şoreş çêkiriye. Niha di vê rewşekî bi vî awayî da gel ku hêzekî dibe min şoreş daxistiye û ez dixwazim sîstemekî nû ava bikim, ji bo ku em ji sîstema berî xwe re bi taybetî sîstema Basis re bibin mînak, tabî ki destpêkê gerek e zemînên muzakere ava bike, zemînên diyalogê gerek e ava bike, her wiha gerek e her hêzekî ku di ser vê axê jiyan dike bikaribe bi nasname xa xwe îfade bike, bikaribe hemî pêkhateyên di herêmê de jiyan dikin di vê hikûmetê de baş xwe temsîl bike. Lêbelê îro em li kêleka Colanê meyze dikin, rêveberiya ku li derdora wî topiye hemîn hêzên wî xwe ne. û kesimên ku pê re berê kar xebat dane meşandine û em dizanin jî yani hêzên Hetaşê ji ku derê hatine û kîjan hêzan in û ji kîjan hêza qutbûne ti tiştekî ku nayê zanin nîne. Herkes zane ku hêza Hetaşê yani berê bi Cebhetî Nesr de hate naskirin, bi Qaîdê de hate naskirin û ev hêzana bi felsefe û îdeolojiya ku AKP jiyan dike li gorî wî hatine perwerdekirin. Zaten hikûmeta Tirkiye bi xwe anî ser ziman ku ev 4 salên wan perwerde dikine û bi salan re piştgiriya wan dikine ji bo ku bikarbin derbasî herêmê bikin. Yani ji bo ku dewleta Tirk sîstema xwe derbasî Sûriyê bike, ji bo ku bikaribe li berînberî Bakur Rojhilatê Sûriyê şer bike, tir rê û rêbaz ne malûpek ne anî. Yani îro Hetaşê li ser kîjan esasî hatiye birêxistinkirin, li ser kîjan esasî derbasî Sûriyê bûye, va em herkes dizanin yani. Bu yekê jî yani hêzekî ku bi rastî jî ji diyalogê re hazir be, ji aştî re hazir be, ji demokrasî re hazir be, îrada gela nas bike, bi taybetî îrada jina nas bike, ji hêzekî bi vî awayî re hene. Em dikarin bi hevdira li ser masê rûnin. Lêbelê bi hatina Heyet Tehrîr Şamra me dît kî hemî alan dibin şer dama. û hele hele alanên Bakur Rojhilatê Sûrî îro ji bo ku yani alanên xwe biparêzin û bendavên heyî biparêzin ji destên wan çû were jî wê berxwedaniyekê di asta herî jûr de bikin yani. Bu yekê jî yani hêzên Hetaşê yani hêzekî bi vî awayî ye û bi rastî jî yani niha ti carî em nefikirîn ku sîlehê deynin û em ê fikrandinekî jî bi vî awayî nekin. Gel ku fikrandinekî bi vî awayî çêbibêjî ku ne mumkin e ne meqûl e di demekî bi vî awayî de be lêbelê wek jin em vê sîlehdayînê nikin qebûl bikin. Yani bi salan e ku li ser jinê her roj koletî tê ye ferzkirin. Her roj jin bi zilmê re marûz dimîniye. û niha yani bi hatina Hetaşê re me dît kî destpêkê dema Hetaşê derbasî Sûriyê bû çi got? Got bila hemî jin êdî ji saziya derbikevin û berê xwe bidin malê. Tu yani sîstemekî bi vî awayî ku em bikaribin bidin meşandin nîne û niha jî li gorî wê zagonên xwe derxistine, qanûnên xwe derxistine. Her roj niha li soqaqên Şamê belavok têne belavkirin, tîplema jin êdî hatiye diyarkirin û niha em dibînin kî jin hemî bi paçên reş hatine tarîkirin yani. Yani sîstema ku em dipejirînin, sîstema ku em behsa wê dikin
سیستما کو ایرو تمثیلیا وی جندکی و پیشنگی وی جندکی ایرو جاره کدا یعنی سیستما هی دخواه سیستما خوش یا اسلامی یا جهادیست یا شریعت لالله ما فرض بکی طبعا که همیشه وی نکن قبول بکن یعنی نه ایدی همه کولتی قبول بکن و همه بندستی را رو ببینن و همه ایدی ظلم هی را جی سر خانه تاوینن یعنی چه بخواستن امیل گوری وی تهم بگرن یعنی نهار مدل جنه که کد خواستن آوا بکن جنه که کب خیمار هاته پیچاندن به طریقی هاته بار کرن یعنی جنه نها کو ایو لسوری جیان دکن افچه جنه عرب دبن افچه جنه کرد دبن افچه جنه دوزی دبن افچه جنه خرستیان دبن افچه جنه آشوری دبن یعنی نها مترسی جنا همین برانبری سیستم هات شیعه یعنی چونکی هات نه به سیستم هایرا direkt من زاگونن خدان داینه هولی زاگونن کو ایرو مروفا دناف چهار دیواره دا کلید که نه سیستم های زاگونن کو خازی بده آوا کرن دستوری کو خازی لدار بخه و مدل جنیا کو خازی درخه هولی طبعا که لگور سیستم خود خازی لدار بخه سیستم یک عالیه یعنی سیستم تک عالیه ذهنيتها دسهلا داره ذهنيتها أجمنة ذهنيتها ظلامة يعني وذهنيتها كتدا يك آليها به كو أم بيجن وكهجا جنو ظلامتها نبي راستي ويرادا وما في جن تدا نبي وما في جن ناس نكى طبيعي كي أم بزاغونة كي بدستورة كي بفيا وير أم نقارن سري بتوينن وبقارن لجوري ويجي إطاعت بكن جمهورية كي جي تشتكون ها يعني جماعة خاصة وك هزن يا باجي أفقلك هزن جن ي الحمصي الحماي السويداي الدرعي حياة الشامي همي جنين كو هنا ما ترسي خال برنبري سيستمي هذا الشيء وين يسال زمان اما ترسين كو هنا قالكو ام ايرو وك جن خدي الوا ما ترسيانا دار نكهفن خدي الوا جنان دار نكهفن بستما كو هاتي داين رامي تشا بكاربن آزاد وكهف وعادل جيان بكن يعني سيستم كو هاي سيستم خا فرز دكي ذهنية ظلامية أجمن فرز دكي وهر وها سيستم كي داگر كره يعني همي السيستم دخازي آلاني إشغال بكي همي تاخب انت حكومة خا والغوري وي بكار بي إيدي دستلداري خال سر منطقي بدي آوا كرن هواك هزا يبهجي اف 14 سالن كي پارتية كمي سر في آخي هيا ام خودین تجربه 14 سالانن و ام جهمی دمه هم بیتر خورترن جهمی دمه هم بیتر بهسترن و ام خودی و زانستینه کی ام باکور و جلات لی سرجا اوی پشکیا کوتی خواستن دکن و اف شورشا کو ام شورشا جنه بناغ دکن دکانه جی سوریه راجی و جی روجانات ناوین و هر و ها جهان راجی پیشنکی بکه و ما ایرو لسر روی عرض جدید که ایرو یه پجه بیه چافکانیا الهام یجبو هموی جنان يعني إنها هزكي كوبهي أوي دي جهان راتين ناسكرن هزكي كوبهي أوي يعني خبري خستن كريا وتجربين صالة برهايا جنش كاكي واكي إيرو هاتنا البيشة ما دساكرن كي ما في جنين إيرو بهي أوينا ما في جنين دوي چرچفه دانكي إنها هزا كوهاتيا سر روي عرضه هزا كونها عنده جن بدمكي خبري خستن كريا إرادا جن ناس ناكي يعني بوي كي هر روز لسر ما داگر كريتي فرض كرن هر روز قال ما كونكوجيارا رو بدمينه هر روز دسترجي سجنات نكرن يعني دروشه كي بفي آوايدا دجيهانه كي بفي آوايدا دناف الشر كي بفي آوايدا چاو همي بكار من تشتكي بفي قبول بكن إيرو ماديت كي بري دسي روجا او اكاديميسيون جنكو جمله هاتا شيفا هاتا قتل كرن ويرو كاس خدري درنا كبي يعني يجبوكو عند قارب ما يعني خدين ما في جنادر بكفن بهمي خيزا خا أمي تاكوشين بكن أمي الجور الشر بكن يعني براتيكي يكون هال السرعة دي روددن جركو إيرو أمي زابكن براتيكي يجرزن كي يعني هر تقص سيستم هاتا شيء بواس چاروتين دسبيكي روي خاي نرم politika خاي نرم دانشاندن لإيرو براتيكي كل برشوا أم دبينن نجن رزينه يعني أم نكون تجاري في براتيكي قبول بكن جركو أم بجرن جيروكي شاد الويسي بري چند سالا الحماية جنر قتل كر
ابو حسن حموی بری چند ساله لشامل جنه قتل کرد و همی و قتل کردنش خورا مشروع دبینن همی مافی خود دبینن گر کو تشتن به وی آوایی ایرو سر عاده رو ددن و پراتیکین کو بری هات نجیان کرن پراتیکا شنگاله بگره پراتیکا العرنه و الحاصله بگره پراتیکا رقه بگره پراتیکا موصله بگره و پراتیک عافیه بگره يعني گر کو ام ملفا تقلا بکن قال لك ملفين داغرتي هنا سيستما هاي وبا سيستما هاي جي سيستما داعش ام نكون قط بقرنا دست چونكي اف سيستما كو هاي فيرسيون داعش يعني بفي سيستما هاي ايرو حكومة AKP دخوازه داعش لسروي عاده زمني بكي يعني جبوه كي ايرو رفلكس جنا برزدا لبيشن تبكين جنا برزدا خورتن چونكي ما السر عربين هيئة التحرير الشام شديد ما بيراقن داعشيا ديتن وآلن داعشيا برزدا هاتن باخستن و هر وها کو ایریشکی جیکی که ایریشی جیکی کربانا که بانگا وزیکی کربانا که هلوسته کی رابر کربانا به چه دست بکرن به تکبیر الله اکبر دست بید کرن يعني براتيكا داعشي جوی چقاس قطه نقطه يعني ام دگارم بیجن ایرو لسر وعده شكل داعشي هاتيه جوهاتن رنگ داعشي هاتيه جوهاتن زمان سياسات لسر ماسي هاتيه جوهاتن د براتيك د سر روي سوري ارتشا کو نها خويا دكي چه ارتشا تهزكي رسمي يل سر روي عادي خويا ناكي او ارتش بكيجان صيغات خبري خاصن دكي سيستم هو تشيه يعني اف سيستم ايديولوجيا ويتشيه و بيفان ويتشنا الكين ويتشنا اخلاقيات الويتشنا يعني ارتشا كي بفي اوي هين كل ارتلقه خويا ناكي وهين كو خباش بالسيستم نكري هين خبري خاصن نكري ديس جارة كده دا خازا سلاح دايني بك جارة كده بحث سلاح دايني بك طبي كي نا نورمالا يعني اف سيستم كونها خبري خاصن دكي جو سيستم دنا جواتر يعني دستك تسليمي دستك يبويا يعني يك آل يك نتهو يك بيك هاتا يك زمان يك چاند يعني بفيد خازن خاري خاصن بكن وده مي چه فرقا في سيستمي و سيستما دني هاي يعني مادام كو دخوازي جوالات مرا آرامی بینی مادام دخوازي آشتی بینی مادام دخوازي دموکراسی وک هفلی بینی وده مي گرک سرلیدان وان اسکاتیان نک گرک هولدان بوی آوای نکی گرک دیرک من بکار بانگوازی همی پیک هاته اوکی که هر کس بکار بل سر ماسه اراده خواهد تمثیل بکه هر کس دا خوازی خواه بینه سر زمان يعني پرادیگا کنها لسر روی عرده جیان کرن که تجاری لبرنبري ازمون الريفبري خساري 14 ساله نتشتكي يعني سيستم النتوى الديمقراطيك ايرو كنت اكسنا جندا خبري خسندك ايرو جبوها ميغالا بيو هيفيكا بيا باوريكا وهكس ايرو الجور في سيستمي خد خازي وري خسندك جبوك يعني سيستمك كوهاتيا فاكرن هزك كوهاتيا فاكرن هزك كورو سروي عرضه اجبو همي كسيا بيا موديلك دكان ايرو مثلا بيشنكتيا سوي كي ديمقراطيك بكي د اكسنه جنه دا بيشنكتيا جنه دكانه براتيكي كي خرد بده مشاندن وجي جهان را دكاري به موديل دبل هزن كونها هي وتشاتري كهنا طبي كي في راستي هي تجاري قبول ناكن وناخذن إرادة جنجي ناس بكن يعني أم دكارن جو خدس بي بكن يعني هزكي كو هاتي بري خستن كرن هزكي كو هاتي حاضر كرن وهزكي كو خزمتا جلان دكا وإيرو جل همي خال در دورة ويت توب دكن يعني أفتش عربي ويبي أفتش سورياني ويبي أفتش تشركزي ويبي أفتش علوي ويبي أفتش سوني ويبي هر وها كيد ببلاب إيرو هر كسي أف سيستم باجران ديا يعني لبرنبري سيستم اسلام راديقال لبرنبري سيستم جهاديست ايو ترجيح ريفبري خسر دكن و بيشنكيا فيجاليجي ايرو هذا قصده ويا تجي دكن باراسنا فيجاليجي ايرو اف هيز دكن يعني جبوي كيجي قال لك قالما همي هذا خايرو خالص سروي عرضه تفجر دكي خبري خصم دكي وحياني ضملا خونا خويا ضويجي تاكوشين دكي خوني درجيني يعني اندكار ايرو بيجن لباكور شراد سوريا شر قال شورش ايرو تيمشاندن يعني براستيجي بيكو غافك باشتواري عافيتن بيكو ترسك بيجان كرن بيكو تردك بيجان كرن يعني جبوكو بكار بآخا خا انرجيا خا زاروكي خا ولاتي خا
بپارێزێ bi hemû hêza xwe tev digere. Gelek pêşengiya ku niha îro êdî sirecê têkirin yek jê jin dike em meyze dikin bi pêşengiya jinan îro gelê me çawa diherikin qada çawa bi pêşengiya jinan gelê me berê xwe dê bendavê û bi rastiyê gelek kesên ku di bendavê de îro pêşengî dikin yek jê jin in. Êdî va hêzê heyî û va jinên heyî êdî yani tema azadiyê girtine yanî nemûmkin e êdî wekî berê bizîvirînin ji rêzê jiyan bikin. Tiştekî bi vî awayî qebûl nakin. Gel ku îro zarokê xwe nehmehê li pey xwe dihêlin û dimeşin hêza xwe ya paşê de dibînin. Gel îro ku malê xwe diterkîn û berê xwe din bendavê hêza xwe ya paşê de dibînin yanî. Em niha çawa li qada dibînin kî ji heftî salê heya heftî salekî bi hemû erkên xwe gelê me dixwaze rabibe ev çi zarok dibe, ev çi ciwan dibe, ev çi jin dibe, ev çi kal û pîr dibe yanî bê ku tirsekê jiyan bike, bê ku tereddûdekê jiyan bike, bê ku gavekî paş da bavê jî bi hemû hêza xwe, bi hemû biryarbûna xwe dixwaze bi gorevê xwe dîrokî rabibe çûnkî îro her kes ketiye vê ferqekî gel ku em dest nidin hevdû, gel ku em kêleka hevdû dest gel ku em kêleka hevdû nesekinin tabii ki wê mafê me jî hetin dayîn bin pêkirin, wê hetim alanê me jî bêne îşixal kirin, wê dakirgerî hetim xwe li ser me ferz bike. Em wek hêzên yepe jî pir şanslî ne kî xwedî gelekî bi vî awayî ne weke hêz, weke gel, weke jin, weke ciwan gerek em her kes têkevin ferqa vê sirecê dîrokî sirecekî ku em êdî qedera xwe belî dikin. Ji bo vekê jî bûk em bikaribin xwedî li mafê xwe derbikevin di Sûriya nû da bikaribin rast temsîla xwe bikin bi hemû hêza xwe, bi hemû enerjiya xwe, bi hemû zarok û mezinên xwe bikaribin rast tevlî sirecê bibin û bikaribin ji şoreşa heyî re rast pêşengî bikin îro li bendava tişrînê ew rih her roj xwezindî dike rogmî topbaranên heyî, rogma bombebaranên heyî gelê me îro vana hemî bi tilîlî, bi dîlan, bi serbilindahî û serfiraziyekê pêşwazî dike û heyanî ev rih hebe, heyanî ev biryarbûn hebe, heya ev îrade hebe em dikarin bêjin kî em wek hêzê yepe jî em ê hîn xortir bibin, em ê hîn mestir bibin, em ê hîn xwe rêxistbûna xwe xortir bikin û bi wê hêzê û bi wê rihî û bi wê îradebûnê em ê xwedî li gelê xwe derbikevin û em ê ji Sûriya nû ra bi pêşengiya jina azad û bi felsefa jin jiyan azadî çawa ku me bi dest pê kir û me bi vî awayî me gerdonî kir û îro em bi wê rihî derdora xwe cîhanê top dikin û em dibin çavkanîya îlhamê ji bo her kesî bi wê rihî, bi wê îradê, bi wê hebûnê em gereke gor wê hîn mestir, hîn rêxistinkerî, hîn xortir tev bigerin.